Hey, kuyashisa abantu bakithi. NgoJuly siyakwazi ukuyabanda, kodwa hey la ekhaya kuyashisa abantu bakithi. Kuyashisa abantu bakithi. Ngisithi abantu makaphile konke amagumbi amano omhlaba. Sinibingelela ngothando nangomusa nokuzehlisa kini abantu bakithi. Anginayo ifeni. Ngicela nithengele ifeni abantu bakithi. Komagumbi amano omhlaba. Ningithengele ifeni abantu bakithi. Ngoba mangisebenza kanje ngisuka ngishiselwa ngoba lezi zinto engizisebenzisayo zingenza ngishiselwe njengomuntu onothando ebantwini. Naba abantu bengithanda phela basuke bebuye bezombonga mangabe sengisebenzile. Isibongo lesiningethuki ningathi mhlawumbe isibongo esami sisebenzile, esami isibongo sisebenza ukwedlula lokho. Bantu bakithi. So ingakho ke ngomusa nangothando ngisithi ngiyanithanda nonke. Mbona namhlanje ngizokwethula indaba ezonxabanisa nabanye abantu. Kodwa njengoba sihlezi sikhuluma iqiniso bantu bakithi, iqiniso ngiyazi liyaxabanisa, kodwa amanga ayenziwa abantu bakuthande kakhulu kade usuku ukhuluma amanga. Ngisithi njengoba ngibuya nalolu daba engilikhuluma namhlanje lana kini, into engifuna ukuyiqondisa ileyo nto mayelana ngomuthi. Umuthi bantu bakithi ubalulekile njalo, umuthi uyahlonishwa njengedlozi lihlonishwa. Ngisithi le ndaba izongixabanisa nabantu ke namhlanje. Ile ndaba yabogobela bantu bakithi abathwasisa abantu umuthi bengawazi. Kanti umthwasisa kanjani umuntu wena umuthi ungawazi? Uzohamba uyothenga umuthi ufike ubuza abantu abathengisa umuthi ukuthi igobongo lokwenza lokho yiliphi. Yena loyo muntu ufike kanjani kuwe uze uhambe uyombuzela igobongo? Ngoba umuntu eqinisweni yikuthi mangabe ezwe kuwe wafika wambulela wezwa ukuthi kumele ayothwasa gobela, menzele ivula indlela idlozi lakhe limkhombe lapha okumele ayothwasa khona. Hayi ukumhijeka umuntu, ungamhijeki idlozi lomuntu alihijeka abantu bakithi. Kungizwisa usizi kakhulu mangabe ngibona izingane zethu ezinye zinamadlozi kodwa zifika kithi zithi azelaphi zathwasa, kodwa ziyaphupha izinto bezibona ngendlela kodwa ukwelapha abakwazi. Yingoba usuke wena wahamba nawe thwasa wayakudla igobongo ilirongo elingasilo ledlozi lakho. Angeke uthwase umndawe unganawo umndawe. Angeke uthwase umdiki unganawo umdiki. Angeke ulithwase ijukwa unganalo ijukwa. Angeke uthwase umnono unganawo umnono, ngoba umnono uvele wona awuthwasiswa, uyazithwasisa. Asilungiseni ispelling bantu bakithi, isintu sisihlonipheni. Umuthi siwazi yempande, umuthi ufaluwazi ngokuwugubha. Azibuyele emasisweni, silungiseni isintu sangakithi ukuze izinto zingamoshakali, ngoba siyomoshela isizukulwane sethu esilandelayo, ngoba singabantu abansundu, singabantu besintu. Ngisithi abantu mabaphile engudingayo ukuthi lapha siqondise izinto, yonke into ihambe kahle. Bese ngibuya futhi nasezimpahleni lapha zamadlozi. Kanti kwenzakala kanjani namhlanje ukuthi thina abantu thole ukuthi umuntu sefake ubuhlalu obufanayo red and white kuyo yonke indawo nje lapha esihamba khona?
Bantu bakithi asikubuyeleni emasikweni siqondisene amasiko. Mangabe idlozi lomuntu malikhuluma ukuthi lona lalivunula kanjani njengoba lifikile. Umntwana wabantu banguthwasa umvunulise ngale ndlela idlozi lakhe elikhulume ngayo. Umthwasise into eyiyo ngoba yena impande zakibo usuka ezazi. Ekuthwaseni awuhambanga ukuyofunda umuthi kodwa uhambe ukuyovula ukuyophakamisa idlozi lakho elivele lisuka selikukhethile. Osokuyilo ke elizokukhomba umuthi ofanele ukusebenzise ebantwini uyelaphe ngawo. Ungakhaleli ukugcwalisa isigodlo imithi oyifundiswa ngabantu noma oyizwa ngabantu ko Facebook. Lokho kuyalimosha idlozi lakho ngoba esikhathini esiningi usuka uthola ukuthi leyo mithi osuyifaka kulesi sikhwama sabantu abadala yayingekho kulesi sikhwama sabo. Ucika kwesikhathi ungcolisa isikhwama kodwa awuselaphi ngoba izinto sezivalekile ukuthi usuka wathatha izinto idlozi lelo elikuwe elikuhlele elikukhethile elalingayisebenzisi. Ngithokoze bantu bakithi. Ngizobuya abantu bakithi ngendaba yokuthi ikhona into thina esibiza ukuthi i-impartation. I-impartation ibalulekile emuntwini ongabe efuna ukuthi simqondisele izinto zakhe bese siyamnikeza ke amandla ukuthi akwazi ukuthi idlozi lakhe livuleleke. Yini i-impartation? Impartation is a process whereby lapho esikwazi ukuthi sikwembathise amandla sikuvulele amadlozi wakho asebenze ngendlela. Kodwa ke ngaleso sikhathi kukhona esizoba sasikunikezela khona nathi okuyimfihlo zethu esingeke sizikhulume khona lana kodwa esizozitshela loyo muntu eyabefuna lento ebizwa ngokuthi i-impartation, okuyiyo into futhi esinikezela abafundisi laba abalibeka izandla bengazabe balifaka umuthi noma bazafaka isawudo bengazabe lithandazele ngamanzi belisiyakwazi ukuphila. So iyo lento esikwaziyo ukuthi mangabe uye wasokola sibonke usuthwele nzima siyakunikezela into ebizwa nge-impartation. Impartation of powers ezamadlozi noma ukwelapha esisuka sikunikezela khona kuyimfihlo okuwukuthi lokho mangabe ukufuna uyaxhumana nathi siyakwazi ukuthi sikulungisele kodwa kuyabiza akuzi ngamandla amancane. Mangabe i-impartation ubona ukuthi uthwele nzima edlozini lakho awukwazi ukwelapha wathwasisa kodwa idlozi likhona kuwe siyakwazi ukwamukelisa i-impartation sikunikeze lawo mandla uhambe uyosiza abantu baphile. Ungabe yinto yembumba ukuthi mhlambe ushaya abantu ngesalamos ngoba abanye abantu mangabe becabanga ukuthi isalamos kanjani asishaya ngalo. Kodwa ke abantu sithi mabaphile ubaphilise nawe mhlobo wami. Bese ngicela ukukhala phana engenze khona i-wrong spelling. I-wrong spelling lapha embize ngathi yimbumba. Engikushoyo ukuthi kungabe yinto yokuthi ufuna ukudlulisa isikhathi ebantwini kodwa abantu baphile babe bezokubonga ngaso sonke isikhathi. Bese ngibuya lana abantu bakithi khona into engifuna ukuyiqondisa kunabantu mhlawumbe asebengifonela besithi imali ebhenki yosuku olulodwa yini. Cha, akuyona into yosuku olulodwa. Into abantu bakithi iyalungiswa kahle ihambe kahle iyenzwe ngendlela yakhona kwenziwe amasiko aphelele. Asithanda ukuyithatha i-shortcut njalo asikhohlisane singakhohlisani ngokuthi ngikutshele ukuthi okay into ezokwenzeka ngosuku olulodwa le. Cha, asonto engenzeka ngosuku olulodwa muntu ayikithi ufanele mangabe usazi ukuthi uzakithi uzodinga lolo sizo unga-expect into yosuku olulodwa. Into yosuku olulodwa into umlilo wamaphepha iyoshesha iphele ubuse uyakhala futhi. Kathi-ke kufanele siyenze into ngesintu esipheleleyo siqede bantu bakithi ngisithi abantu abaphile konke amagombo omana omhlaba. Ngithe mina le process ikhona inkanyiso enithi nayi special akusona special
yinkanyiso leyo oyikhiphayo. So kwaba isilungu esintwini mangabe special ukuthi lizwa ngcono, kodwa kuyinkanyiso yalesi sinto esisuka sisenza esakhuliswa ngaso thina ukuthi umuntu mayeza uza nenkanyiso ethile umenzele izinto zakhe zihambe zikhanye ebese kuyake esezokhokha ke. Kodwa bese ngisithi lana masizwe ukuthi unenkinga masikwenzela into, ungizwisise, masizwe ukuthi unenkinga mangabe sikwenzela into, siyakwazi ukunikeza umuthi ogeza sikuhlambulule, ngoba mazingaze sikuhlambulule sizwe ukuthi unenkinga wena. Kuzojika kwesinye isikhathi kwenzeka iphutha lento ibisijika kwesinye isikhathi ingasebenzi. Ne problem nabantu ababuya bezosifundisa befuna ukungitshela ukuthi bona bafuna ngibasize kanjani. Angifundiswa, umsebenzi wami ngiyawazi, njalo ngiyalalela ukuthi kuhamba kanjani empilweni yomuntu. Noma ngabe ngikutshela ukuthi okay lapha kule problem kwema ukuthi thatha lo muntu uhambe uyogeza, ngisuka sengizwile mina ukuthi ngifuna uqale uyogeza usebenzise lo muthi ngoba kukade kunemithi okade uyisebenzisa ungaphumelele. Ngisuka ngifuna ukuyikhipha emzimbeni wakho, noma ngabe kukhona insebenzo esuka ikhona kwi-background yakho engeza izinto zakho zivaleke, zingavuleke, zingahambi ngendlela. Siyabe sithatha le nto siyisuse umuntu wakithi ukuze ukwazi ukuphila kahle. Bese ngibuya abantu bakithi ukuthi kukhona nenhlanga ze-gambling zikhona abantu bakithi, uyakhipha inkanyiso ka-2.5 nowalethi uyakhipha inkanyiso ka-2.5. Siyakwazi ukuthi sikulungisele. Nalapho mangumuntu wedlozi, idlozi lakho livalekile, siyakwazi ukuthi sikusize ngabagobongo okukuvulela. Nomsebenzi wakho mawuvalekile ungumuntu osiza abantu, siyakwazi ukukuvulela. Engudlozi khulu okhuluma ku 0832066954 0832066954. Njalo bese ngisitsho abantu bakithi into esizisebenzisayo ungakhaleli ukuthi sikutshele ukuthi ngumuthi muni esiwusebenzisayo ukuze izinto zakho zivuleke. Lokho kuyimfihlo yethu. Angeke ngikutshele ukuthi mangabe ngihlanganisa ibhodlela lekhasino ngihlanganisani ini nani ukuze ikwazi manje ukuthi mawufika ekhasino uyithwebule ngokusheshsha, ngoba sithi thina akumelanga uhlale ekhasino the whole day. Ma ungumuntu usebenzisa into ephilayo, 1 hour 30 minutes is enough. Imali suyitholile suphuma suhamba, ungathi mangabe suyitholile sukhalile ukuthi ubulokhu udlala ikhasino. Nakusasa usuku uzophinda ubuyele, noma phambi kwakusasa ngosuku futhi ke abantu bekhasino ungabuyeli endaweni eyodwa uhambe lokho siyadlala ikhasino. Uzoxoshwa lapho ngoba bayabona ngaso sonke isikhathi mawungena uyawina. Tshintsha amakhasino ngoba labo basebhizinisini abakujabulela ukuthi bahlale bekubona uzowina lapha. Omunye umuntu sefuna ukuyahlala endaweni eyodwa, ayihlala emshinini owodwa ngaso sonke isikhathi, bagcine bemxosha umuntu. So ngalokho ke lalela muntu omnyama uzwe ukuthi into esikutshela yona kube yiyo oyenzayo. Yale imali mangabe isingenile mhlobo wami yenza kanje. Imali ukuze ingene ngamandla kumele uyispende, uyisebenzise. Ungakhali ukuhlala usunenqaba yemali engaka amamiliyoni wabe kwabeke endlini wabukele. Wasebenzise. It's a matter of buying assets, izinto ezizokwazi ukubenefita umndeni wakho nabantu bakho nesizukulwane sakho. Ungathi mawusifa uchiya isizukulwane sakho sihlupheka nabantu bakho behlupheka. Chiyela abantu bakho ilifa, chiyela abantu bakho ilegacy. You are building a legacy for your children and your grandchildren. Yikho lokho esisuka thina sikwakhela khona. Njalo umuthi mangabe usebenza emzimbeni wakho ufanele ulinde uzwisise ukubona usebenza kanjani, hayi ukujaha. Ungajaha uzothi usisho umlomo ngoba usuka sophuza itiye ngesosa
khona lento ekhuze ugogo bebephosisa ngayitiya bathi yisosa, amakomishana esosa, uzosho umlomo kwesinye isikhathi. So ingakho ke ngisithi abantu bakithi philani. And bese ngiqondisa lana bana belifika esigodleni sami ke babaza amagundwane lokho elibona lokho igundwane elibokalibona legijima, amagundwane nami la amabili niwayeke futhi ningababazi, niwahloniphe. Omunye wathi mkhulushana anti igundwane lidla imithi yakho. Igundwane lami liliyeke leliya, yikho libona lingakhuli. Abalazi bayalazi, abakade befika yini na last year bayalazi lilincane, namanje basalazi lilincane. Ngelami leliya gundwane bantu bakithi nilihloniphe ngoba nami ngiyalihlonipha, futhi lingelama ngeke litshintshe futhi ngelinye ilanga. Noma ngafika nje ufika phaya esigodlweni ufika ulibeke lupoison leli gundwane lizodla, aliwudli upoison. Ngelami li-understand lokho. Ngithi philani bantu bakithi, asiphakameni empilweni sithole ukuphumelela. Abantu bacwebezele yonke into zabo zihambe kahle, balungise amadlozi, balungise imsamo yangakubo. Ngisithi mina into engihlezi ngisho ebantwini, mangabe mhlawumbe ungazizwa kahle noma ungamqondi, qala uhambe uyohlola lento enginikezena, uyihlole ukuthi ihamba kanjani. Bazokutshela ukuthi cha, izinto lezi zikadlo zikhulu ziphuma phambili, ziyasebenza. Wena oyabusasa naleyo nto yokuthi uzitshele ukuthi wena you are tarnishing my name, ngiyakukhuza njalo lokho ngiqhubeka ngikukhuza. Ngelinye ilanga uzobona amabhungane esehlela eminyango wakho, ungakwazi ukuphuma eminyango wakho ngoba uzoba ungishukela. Angithandi ukusukelwa, angithandi ukusebenza ngesinyama, ngithanda ukusebenza ngesimoya, ngiphilise abantu bathola umcebo, baphumelele. Ngibese ngisithi mina ke philani ke konke amagumbi amanamhlaba, izinhlanga ze-gambling zikhona, uwallet ukhona, umagic stick ukhona, nazo zonke inhlanga. Ngisithi abaphila abantu 2.5 inkanyiso siyoza sikuphilise, kodwa intebe inkanyiso i-4.5 ayehli. Ngisithi philani. Ungaxhumana nodlozi 083 20 66 954, uzongithola lapho, ngizokusiza.